Mga layo kakipagadata katid man so latest update makapantag si Isagyang nga bidira si Isagyang nga pistok sa rabi kaki mimbabaling agyang nga dua ka parte na nada abamya pasad a agreement kundi nada sa pagayon sa tanungan tanong sa mapia apa mamakinggan na masakaw explain kabar sa Basan Ranao. Fokus tano si Sagyang Orian agyang bitiara. Agyang makambubala. Why ay nider pa kagay si Sagyang Islamabad, Pakistan na miya pa no tuluto basiran mimbulag sa daaba miya pasad. Dadil si kumya ka 20 agu isa ka oras. Marathon talk ay manan yan na magaan na tanto agyang uto ako. Discussion ro. So, mana niyan, namin bubaling agyang both delegation, ada bayaran miya pasad, da bayaran kaya pagayon eh. So, sama niya, mga pagarya, minsan pandasiran pagayon, ugid na sapulo ini aguli magawi eh. Agyang mana niyan, na pistok. So, sama niya, nada pa na di beto. Why? Biya pa na yamanan niyan, nadasiran na makasinabuta. Wana ugid na still dapat na beto because sisita no pansisagyan nga si Spire. Away. So gito ba mga pagarya pag-update tan wanto na ititu miyaw lawla sagyang kanan akyang BTRA agyang gaya Amerika na ugyang gaya manan yan na Iran san minida po si sagyang gaya Islamabad, Pakistan. Miyaw na so kaya to ko itanuron kagay kagiya. Why? Agyang kaya meeting o di na kapag imasada kira ng Pakistan na mimbilag siran sa daabayran miya pasad. So miya panutul siya didlak, miya didlak siran o di na dedin pelawa nga agyang kaya dua. Aya dua na agyang kaya nuclear enrichment. Paman agyang kaya kabay agyang kaya kwan. Amerika na kuanira na agyang kaya kwan. Enrichment o di na mga uranium agyang kaya Iran. Gyan ay mana niyan na Iran na miyag kuwan siran. Ay mana niyan na ayabu rakiran na tira na as per United Nation allowed. Sibu tigiran si kuya mana niyan na allowed sa United Nation. Why? We no ba ni putula na di kami. Auto. Kagiya billion na dollars amya gusto sa nagu tanto na kaya planuan. Ka si penanang ko tayo mi Ale Khamenei. Giyang utamya panutulta no, ayamanan niya na pang niya giyang gaya era na di ba dua sanksyon. So isa sanksyon na ginang so current bebagu a sanksyon agyang gaya Amerika during the time of President Donald Trump. Why? Wala mo si Obama o si Trump. Why? Ayamanan niyan na sudi ka po sa gasolina udi agyang gaya Iran na kaya limitaan. Why? Kaya limitaan si Iran. Udi na sudiran di papasaan na mga sako paging Amerika na yamanan yan na miyada uno to. Sabab pero na miya ka ito. So pagkakuha pera kagyang gaya Iran. Pero tuloy-tuloy pansudiran di ka papasa. Kasi siya nagyang gaya China, Russia, why? Agyang gaya mga papada Asian country. So ayamanan yan na saan sa Europe. Why na miya kaito so pasa iyan ni Ransan. So gitu isa sanksyon. Gusto pumasan ibarato na gyang Iran na suka pumasa Iran sa mga materials. Si gyang Europe why san sa Amerika na miya potuluto. Ikadua kuan sanksyon na gyuto so miyaw na sanksyon. Miya diskasak na ikagay. Why? So si saya. Ay man niya nanguta miyaw na sanksyon na gyuto so perak mismo gyang Iran. Agito so pipo pa sa Iran, why? Nadasiran ka bayadi, sabab si ko sanksyon. So mga, tunay ni, tawagiran si. So mga real estate, agyang gaya Iran si sa Amerika na gusto mga pada country na miya ayamanan yan na miya pris. Miya panutul ruwa si isa gyang gaya ayamanan yan na Iraq na 8 billion on ro. 8 billion US dollar. Wala mo, 8 o 7 billion. Miya pris ro. Saan sa yamanan yan na anda penutua miya pris? Luxembourg. Saan sa Japan? Saan sa China?
So madarlo to. A total pukli managyang kayamanan niya na Iran na up to 120 billion US dollar. Okay, na miya panutulo to, miyayon ro si Trump. Miyayon siran ro maklim, makuha. Agyang nga Iran ang utap pamirakiran. Sisiran bu miya didlak. Sisiran bu da pagun sa nga dua. Ayamanan niya na Strait of Hormuz. Why? Agusti sagyang kayamanan niya na nuclear. Okay, nagyang kaya di mangingimasadan. Agyang kayaman na Islamabad. Shout out sa 418 viewers. Ayaman na niyan na pumili mo niyan na Amerika sabab sa they don't mana niyan na disiran pengimnar. Udi na das tarasteran si sagyang kaya Iran. So buwa kabaya, naso kabaya Iran. May pantag si sagyang kaya dua. Giyang kaya tindagang nga Iran sa nga Strait of Hormuz na tigin na rakamyanan. Bapian to na maulaw na under the control of Iran sa kami makapanggira-giraysan. So wala hulam, anto na itinig sa nagyang kay Trump, Peter yan na kung ano pa sa ko preview sa yaw, dakan siya bubin mawatya. Giyang United Nations na pagadin sira no pa sa military forces, asiran ikibir si sa giyang Strait of Hormuz. Why? Nadanan pangunutan na giyang Iran, raksa binito ang kaya, China nagugyang ay Russia. So ginan. Bapiapan adna ato na tawag adna motion o di na adna bill. Why? Si sa United Nation ami pantagsan na kagi sisa naging Russia, China asiran niya na bito paweriran na peke bituanan dinan pemundes. Pahmi Balindong. Amano din shout out sana kisa ay mga kate, adun ba na mga taga-kuhan si dahig si. Ito na rin nga na dahig, ano na matago si sa Netherlands. Kate, agyang kuyatan wa si Pahmi Balindong, amano din na si sa agyang na Netherlands. Sisiringan na siya si Tatay Digong. Watching from Amsterdam. Kauto, Amsterdam. Sura ka no sa nagi, so yung na niya na dapat makakomment. Shout out sa agyang 500 live view. Punan tanong ang khabar sa Basa Maranao 21 na Rabbi sarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. 21-hour talk and without agreement. Direct negotiations between Iran and United States in Islamabad ended without any agreement after more than 21 hours of continuous discussion. Yang kay ko na ayamanan yan na miya ka 20 agoy sa kauras continuous shout out na si sagyang kaya miya ka 20 agoy sa kauras ay tigira na naman niya na marathon ang utakini sa barat nun continuous sa bitiara si miya ka 20 agoy sa kauras adiron di ka pakatundura saptero nagyang kaya manan niya na Pakistan why na ayamanan niya nagyang kaya ko na diskusyon na miya pasad sa bakiran ba kaya pagayon Iranian State Television reported that despite the numerous initiatives presented by the Iranian side, the excessive and illogical demand of the American side prevented progress in the negotiation. Ayaman na niyan sa in-report agyang kaya Iranian television. Minsan panatigyan despite the numerous initiatives presented by the Iran, minsan panatigyan madakla any offer. Udi na any offer, agyang kaya manan niya na Iran, may pantag si sagyang kaya andaman ay kapaka sinabuta Iran na did na magaga. Giyang kaya tigyan na excessive, mala atanto. Ayaman na niya na demand agyang kaya Amerika illogical udi na di ketarima upamikiran agyang kaya kabaya agyang kaya Amerika mipantag si sagyang kaya manan yan na negosasyon ay manan yan na sobra kumala ay termiran na illogical ay manan yan na di ketarima upamikiran gitu adding that the Iranian delegation engaged in a continuous and intensive negotiation that last 21 hours with aim of safeguarding the national interest of the Iranian people.
Bapya panayamanan niya nagyang tigin na delegation. Nagyang delegation na Iran na engaged continuous. Why? Di siran di miyaking bitera siran sa taro to kapakapakang bitera continuously. Why? Why? Sigo miyaka 23 nag-usa ka oras. Aya antap, aim of safeguarding the national interest of Iran. Aya antap pa miya tigyan, aya antap agyang aya delegation na sigo yamanan niya na kapiyaan agyang kaya pagintaw si sagyang kaya Iran. Tasnim News Agency confirmed that the talks concluded without a result, stating that the U.S. side excessive demand and ambitions prevented a common framework from being reached. Giyang kaya ko na Tasnim News Agency na confirm yan nagyang kaya ko na bitira. Nayamanan niya na concluded bud na tigin nayamanan niya na miyakang bilag sa daa banyan bamya pasad result stating that the US side excessive demand na pitero siya giyang iko na Tasnim Agency giyang iko na excessive matanto amala adima nagyang kayamanan niya na Amerika udi nagi inamatag way ambition giyang ati na excessive udi na mala atanto adiman nagu ambition ilaman ng taterma ka ambition when you see ambition na manan yan na matagben na ambisyon. Gaya ako natingin na excessive, mala tanto, nagu-ambisyon na gaya Amerika, kaya sabapan, prevented a common framework of being reached. Kaya sabapan sa yamanan yan, why, nada amya pasad agyang kai, makambabala si kumya ka 20 sa kauras. US Vice President J.D. Vance also confirmed the failure of talks, saying, "We have been at it now for 21 hours and we've had a number of substantive discussion with Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement." Ay tigin na mapia news, nagumarata news, why? Nada ba mimya pasad. Iran, US sought through talk what it failed to achieve by war. According to the Tasnim News Agency, the U.S. delegation attempted to secure concessions it had failed to obtain through military escalation. Ayamanan yan na giyang ko na Amerika delegation. Ayamanan yan na aya kabayran na makwairan na giyang ko ayamanan yan na concession. Ayamanan yan na kapasadan, why? It had failed and obtained through military escalation. Nasa man yan, nadatarwaya kabayaran, na ayaw kita kakakwayaran si sagyang kaya ambisyon niran, dimaniran, na true sagyang kaya manan yan na military escalation. Huh? It had failed to obtain through, kate, ayaw manan yan, nagyang kaya ko na ambisyon niran, ate panganiran sa true militarization na yamanan niya na may failure. Why? In the negotiation room, the American intended to achieve goals that they failed to achieve by the war against Iran, including the issue of the Strait of Hormuz and the removal of nuclear materials from the country. The agency reported. Why? Gaya nga iko na yamanan niya na negotiation room. Ayaman na niya na the America instead to achieve goals that they failed to achieve. Why? The American intended to achieve a goal that they failed to achieve by the war against Iran, including the... Ayaman na niya na... Agyan nga ko na ayaman na niya na mipapansak. Gyan na nakiambitira na ayakiad na sabab sa gyan kaya Amerika intended to achieve, why? Na pamikiran niran, amakweran, so mapipikiran, goal, through militarization, na miya failure, why? Sa giyang kaya Iran. Padya natigyan, nagyang kaya issue sa Strait of Hormuz, the removal of nuclear materials from the country, the agency reported. So, detarno to. Mana niya na, ako na kiad na nga bitira na sabab sa giyang kaya Amerika, na te panganiran, amakwaira nagyang kaya Strait of Hormuz, why? O giyang kaya nuclear facility, agyang akuan,
nuclear material lagi yang kaya Iran, why na Iran magaga through militarization, why na miad na nga na newsroom. Ito na ini, negotiation room. The Iranian delegation led by Muhammad Baghir Kalibaf, and including Foreign Minister Abbas Araghchi, Ali Bakiri, prevented the realization of U.S. excessive demand by preserving the fundamental right of the people. Ay manan yan. Gingay ko na mga delegation, agyang kaya Iran. Mana siya kini Muhammad Baghir, Foreign Minister Abbas Araghchi. Why? Ay manan yan na aya dakakuha agyang kaya negotiation na sabab sa agyang kaya to preserve. Ay manan yan na Iran pangunutan. Why? So, kabaya, interest, kapian, agyang ka Iran. Why? Sabab sa agyang kaya Amerika na paman na kuuniran langon so kabaya Iran, na dayug agyang kaya manan yan na delegation sa Iran ka, koto. Ay manan yan to preserve. Ay, laman na to. Preserving the fundamental rights of the Iran. Wah, so sabab siya tigin na denan makuha, agi malatan to upskirt na agyang kaya kuha, na sacrifice so kabaya agyang interest agyang kaya Iran. So, gitu sabab da pangunot agyang kaya delegation sa Iran. Tasni madi that Iran proposed multiple initiative to reach a joint framework, but the American greed for excessive demand had pushed them from rationality and realism. Ay manan yan na may panutulag nga sa report sa Tasnim agyang ko na Iran na madaklatan to so proposal Iran initiative Iran asarbu to reach a joint framework asarbu ko ang bakuha adna kapasadang kiran. Away. But ugid nagyang kay Amerika why na tanto sira na tigiran na greed excessive. Why? Paman na Iran lebati so kamante siran. Away. The siran adjust. So, sabab patigin na manan yan na yan negative. An informed source told the agency, Iran has put forward reasonable initiative and proposals in the negotiation, but ball is in the America's court to look at the issue realistically. Ay manan yan na madakla news sa report na almost data-datar. Giyang ay ko na uninformed source told agency, why? Datar na. Manan yan na madakal ko na inyo pera Iran. Iranian media described the negotiation as a part of a strategy of power diplomacy conducted from a position shaped by recent military development. Official emphasized that the Iran delegation entered the talks with clear mandate to protect national rights and will not concede on core issues, including nuclear capabilities and strategic control over Strait of Hormuz. Ay manan yan, naging ako na Iran, na ay titu interest Iran na sorkiran narkiran din. Dataragi, upaman na, dataragi yung kaya nuclear enrichment. Yung kaya nuclear ano to? Yung kaya nuclear to na ni? Nuclear capabilities. Why? Nakabaya Iran na kanaba matag ingin nakakuin Iran agyang nga nuclear material si Iran. Di ka titagin na pamambu. Why? Aya pumang ni na Iran, ay ba na niya na sukabnar o isa ka country si kukambal sa manan yan na nuclear weapon, why limited na pagyug si Iran ro. Uwi na, ubaku Amerika na negative. Ikadua nang kaya, control over Strait of Hormuz. Why? Nagitigin na mala interest agyang kaya manan yan na Iran. Adi ika pa kaya lebatan. Ayaman na niya, naging Iran na na pitituban ni Iran, naro kami Strait of Hormuz. Sa kamid ni pangira-gira isang kay nipun sa paganay, nas kamid ni dia, pamanar kamid na ng kor kami. Ako kontrol na miyan. Ugid, naging kaya, ayaman na niya na Amerika na sira ni pambaya-baya. Siko ikidia, nagunta kapat sa nga Strait of Hormuz. Ana, dinan pangunot naging Iran. So,
unexpected eh. Tigita ba sa mga padadiman na baro keren uwi na si bubus meron sa gyang nuclear weapon, nuclear facilities. Ug yang Strait of Hormuz. Diri man buka lalalungan mga pagarya. Katid no pa magyang aranaw. Oy. Nakuan raktano magyang aranaw. Uwi na miya kwartano bid, uwi na akala. Uwi na ditanon demiug upang makasaging amasa. Iba so der pa kana baku bas aya pengira-gira ron na sala kawataw. Uwi naging aranaw tano na sala kaw kami ang gira-gira miya nga unan raktano. Sira ni miya kaw subod. Miya ngunot tano legal. Aki ako aron naging mga sarwa. Deputy Foreign Minister Kazim Garibabadi said the current round differs from previous negotiation, citing history of dishonesty, deceit, and breach of promise by the United States. Peter wagi nga Deputy Foreign Minister si Kazim Garibabadi. Peter yan naging atigyan na ayamanan niya nakapapantagan, bitiara. Current round differs. Na ayamanan yan, na ibang-iba ito sa napag-usapan. Citing history of dishonest na mata naging mga tao tigiran. Na mga bera kaya mga tao. Breach of promise. Ayamanan yan na supa kaniran. Sora nga wayamanan yan na diran di iteroon. Kaisa ko miyaw na inong miya din nagyang na Strait of miad na nga nabitira sa Pakistan, sabab sa miway si Trump, auging Amerika, ko sapo lo ayamanan yan na di man naging Iran. Anyway, ayamanan yan na aya kapasadan ro, na so, giyang na sisper na pagbisan ko sapo lo ay nila pag-Iran. Namiiniugang Amerika. O rin yan nakataya. Ayamanan yan na breaching of promise. Siyo pag-Iran. So ayamanan yan na ini-promise Iran. He added that the Iran's threatened position, military, strategic, and political has reshaped the dynamics of the talks. U.S.-Iranian reject final and best offer. U.S. Vice President J.D. Vance said the negotiations failed because Iran refused to accept U.S. term. Kauto, giya. Kata, tomiya na si. Mapasang, negative, uba ka-achieve. Kata, Peter Uyaki niya, Vice President J.D. Vance, Vice President ng Amerika. Miya failure atigyan sa negosasyon sabab sa giyang kaya Iran na danian kuwa aso kabayami. Isin na rin na kalalalungan. Sa kano ko na rin gira-girero na. Peter wag yang kaya emanan niya na Vice President. Si J.D. Vance. Atigyan na said the negotiation failed because Iran refused to accept the U.S. term. At isa man ito na, the negotiation. Kaya buka ba yan na, so ka ba Iran? Gumiyanat siran sa yamanan yan na Amerika, Aksi Pandaw, shoutout sa 10 star. Oh. Gumiyanat siran ro na, Iran lebat eh. Besides, giyang nga Iran na madakla tanto ayamanan yan na, nguta, miya panutul, guta last tapitiro, ang ayamanan yan na, miyagalin sa strategy, diskarte aging nga Iran, asarbu ka, adna kapasadang kiran. Pamana, miyag baba, so, inibaba Iran sa mga kabay Iran. With na did na imaparo sa aging nga Amerika, sabab sa kataya. Peter Oyakin niya, Vice President Amerika, at tigin na miya failure. So, yamanan yan, nasispire, sabab sa datarima agyang kaya Iran, so kabayami.